Ka balang Katolik hakasnong muli ka baha papo ka parish mau kendeng kalayo ban rakhe ya ka jingdap shispa asnem ka balang ha kani ka sngi utrai ka arpolai terik jong ne bnai rempang arja apusan ki paidrengai ki banajan banajangai ki lawan krui ha kani ka sngi ban sakhi ma ban lek men rengkat ha kani ka sngi krau jong ka balang snong muli las dangnya kani ka sngi da ka mas bakoi ha ka por shipho bije menstep ha ka ba ulung do sar ka jawai diocese most reverend Ferdinand Dakar ulalong ukongsan rangkat ka jing senran lang i parish priest ka bau kendeng parish i Father Henry Warba i vice provincial ka Shillong province jong ka jing Salok Salesian i Father Jiwan Lakra bar ki wede ki lung do jong ka jalan yam jawai Haishwa jong kemas bakoi la ple ya umot sa kan mau daw leng do sat harangkat kejing senran lang ki leng do bar kinong tre balang hakapon no sengipat la penlong ya kejing yai procession ke parish mau kendeng balala ban yoi leng ba kene ke video ya kejing sherhem bar kejing reble ki pai runget ha kene ke sengi rakhe ya ke sengi krau jong ke balang Ngipai jauh rengkat bat ke balang muli keba lagi ya ke kesini pengkut ya ke centenary jom ke balang senang ngiduai hauplay dan kepada kita lagi yang ke balang senang bagi nang roy ha kecingai nang roy ha kecing kerben khatam haulis dan jubli pa buku pan jingi pan kerben hauplay kum pilgrim batu juru khatam kekinang roy ha kecinggi hauplay kecinggi para bagai bija ipai hauplay dekat dengan sim songo kecinggi ro hakaba mengingin clear le mau sa kenal jong ke istri jong ke balang hakaba ulay lapet ya supaya jong kecinggi bantu juru kini kepada kecinggi kita roy aduh kelajan kerja sispa yang ki Kristen Katolik akan dikapon pada hari ini bagi buai ya pada pun bersusi apun amen Ketika tinggi ke long hati jong rai hal yang kami berpindah Putra Yesusnya pisai kita buai jangan bagi kota sebuah Yemen berita kita ni aingo aingnya me bame aing kecingip Pamilama yaw kun jong me Jisu balau ta unang ra ya kam jing penim yangi ban belakha jing ya apostol banden jalam yo kuwa ban baptis itu sebagai aku ban ikai yangi hang kecingin lay ban Jisu menaruh badan pagi hadung dawai doa kepercayai todo lang pati nakipa nungay nyungi akan di kapalang surang Chua bangin wai li berdayu leo mau centenary kejendap cispa sedang jang kapatang Kristen Katolik akan dikecenang berita perku ya kipa rungai jengi ya ni mana ban aingo aiden yeme baniono pantutan burung yeme hakani kejelaki ya kejendap cispa sedang kejengen Kristen Katolik akan dikebalang akan dikebalang pendeng ipan jika ni nang bau Kris suprai jengi amen Kita berikan uang berusaha dan ukur di mana ini kita bayar arti kami. Kemudian nado handai Pak Arno nado aja Arsusa bangsa kenal ya kejengdak sispa Islam kebalang Katolik boleh Nonseng Kelasiam, Keimasiam, Rinasiam, Imilasiam,
Benet suyang, usiman suyang, yang ni umat sa kenal nakasudaw. Most Reverend Bishop Ferdinand Rangkat pada Henry Warma, Paris Priest, Bad Kiway Pat Ginendo, Bad Wailat, H. Sucian, Jiban Lakra, SDB, ibadai Vice Provincial juga Shillong Province Jongi, lawan na Shillong, Rakamju Ru ya di Padar, lawan na jaga Bapera, di Batray Hakene ke Diocese, Rakamju Ru di Batray Hak Province, di Diocese Bapera, di lawan banyak 2 dan 4 ini Hakene ke Sni mentah. Idap simen Lakrau buat dan Subha yai Traishnong. Sister Mabel Dhar, BSB, ibadai Superior General Jangka Station Sisters of Don Bosco, ibadah rengkat ini hene, College Board Sister, iwan tapi kepentingan ini karena imersif show yang kena kepalang sinam mulai. Kumju ugi dan subhaya baro ki brother, ki sister, ki bawang nak ki konven mofer yang mengimlak dan jergeteng. Kumju ugi dan subhaya ki MLA, KMGC, ki officer Bapera, kira ladan lengkap kami mentah kesmi, bahkan juru dan berceki, ki bala aik buarangi, bagi melak banwan, mereka pak yang keng belai, kedua kedua jeki, ngai ku belai kapangru, ya kibriu kibawana, kali kaparis, kipai. Yesus Kristus, bakajing ejong play, lam bakajing selalu mesin bakui, kendam ringkat bati baro. Ringkat batiru. Tuhan men keparang, tangin ya kubur banginong kinongko, nang batulong balakre, banten yam ya kanigajing maya bakui. Ngapla au play bendor baro pada pi konmen kepala bangan yakot sibole dan diperkat etikin etikam pada jinjai kle dan jinjai palaksana dan jinjai palaksana dan jinjai palaksana namar kata kepada kemaria pukul kebaya sa kesuki ya dia yang tertiup pada ini pemilihan kepala bantuan dan pentai jenah alfai ulai jengi ulai benbor bahro usunai jengi bandalamat ketipot jengi manundialan jengi syar kecing imbam
kenjak sit batlai hajar mut kirangkan sai ke Israel banwat yau David hari kenjak sit kumta u David badu Abishai kilalek syakakanhun sipai tatmir usul ulat hiya hangta hajakadara ya usum lajang pat ulasi hakindo hajan kli u Abner berkekanhun sipai jang'u hilat hiya saudong jang'u ti u Abishai ula ong hau David u blay ula ayo nang syuan jangpi hakakti jangpi mentah kesni ship dung yu haban da pay kendo da usum tang sisin tenra nga nganamdan kam tenra syu sa sisin Henry u David ula ong hau Abishai wat penyap yau nama u ei umala ban say lakakti ulak lalong kemensin baib u Adam bakhadupat ulak lalong kemensin kebaai jingin tokin mau kebakinja mensin kamsin lalong kebaningkong lawan syua kebakinja do bat hadin kebakinja mensin ubriu baningkong ulalong nagakindel latau na kajomet ubaal urong na beneng kibriu bakunja pertei ilang kum ubriu upa nagakindel kibriu bakunja beneng ilang kum ubriu upa na beneng te kumba ngibet ya kadur jong uba kunja kindel dongin ya bedru ya kadur jong uba kunja beneng. Long, long, 中学，中高分。
Hakatagapor, Ujisu lo ong lagsenran, na ong api, kibaya snap, tuya ye kinong syun jong pi. Tule baha yakitu kiba isi ya pi. Tokerku yakitu kiba tim ya pi. Bato duai, nak benta kitu kiba le to met ya pi. Hau tau bathap ya pi, nakaway kangap, to pensya, tau sa kaway pat. Badyaw tau bakni ya kajayan kup jong pi. Wat khang on shim ya kasop tipo jong pi ru. To ai hau no bapan ay na pi. But now tau bashim ya kima kibata jong pi. Wat pan biang ya ki. But kumbabi kwa makibriyo kin le ya pi. To le kumju ya ki. Tetapi iye ya gitu ba iye ya pi. Balai kidei banyo jingkerku. Namar wat kinongko ki iye ya gitu ba iye ya ki. Batlada pile bahaya gitu bale bahaya pi. Balai kidei banyo jingkerku. Namar wat ya kinongko kile kumju. Batlada pi ay kiliang hakitu naki baki kermen banyo biang. Balai kidei banyo jingkerku. Wat kinongko kia ai kiliang para nongkop. Bakin yo biang pun kaju. Hanrei to iye get nong syun joki. Bato lep ha yaki. To ai kiliang wat kemilanti banyo biang. Nang san hagi jingay bat hagi jingkermen di chania hauglay bat kantame bat kinang roy hagi jingi. Hagi ni kisni kibanay kibalatep ngangay ba pikum kipa dungay yang kani kapalang sinang muli bat rangkat pagkaparish bijingalang jom pada Henry pila pangkre tungkrum bad kunjoro ladon kejingkermen haublay bagane kesni kanlong kabapo baping bayay bet bad kabajop dang menit arangut napi ipa rangay bagane kabalang sinong depat nga kanya duwailen yang bishop duwailen namar ba imat kani kableng dan sepintut yengi ni chuk ngan lam yiway ichen ya haublay no de kedon bob ba blay la aila ini ban yadon lang krui menta rangkat bat pi tradisional na do ibenda jengi dan hangni pada Jiwan Lakra Kumu Vice Provincial yang prasenesian ba pek bakni bat bacarai batuai nepi kipa jublay idan pada form mengkon ba di provincial barim idan ro pada James Kenyang beri konomar barim baju yarab haki hagani kaparis yangi ikon jaga diocese akaban pendak pembiang bat penbaha haki ni kipa bladem mentai kini baru armut kila sangkai akila cha kiliang kakam ni ai kublay sibon ni pi pada pol ba la jupet banduai to ayo yau blay ai baro kamun akipor men akipor jadi sausi akipor jang dijok akipor jadi carem akipor jang bagi kandam akipor bang hidup ni gerdo kini kita ai baro makanya ketika monjau play na kebenta jungi bajong pi how Christ Jesu ang Paulus kam sergi ni keniru Paulus apostol wang biang ya ki Kristan na Efesus mentau ang ipiro ki Kristan na niya po balang muli to ayo yau blay pa na kebenta kay baro betang ipi yang ilu yang aro bishop yang pada lindo ini betelang apa yang jupi di sista Girimiam di katikis mapi kinong tray balang
kamtam pi betai balang hakani balang sna tongin ayu yau play barbo na kita ke bara kadinya nanti joki kum kipa rungai hakini cis pasnem kum Kristen Katolik kelekan do bon kibril iba paha bat iba ai jingkeman ipi kelekan do ro kibril ibam paha bat iba pensausi ipi bat teng ro iba penyo ma ni gijinge gitinjo i challenges ke bingaw ten pareng bat klalong iba Aisha ban la yo jenghigai nang ba kini gijinge gijing jenja ban yo long ki breng biasa bat bacam pam bat klampe bro kilekan do ki bre tu ba khampa sibun ban ni bang chwaro ba ai pi ban i kenmau i kumba ni kenmau ya kong klau suyam bat boro gitu iparune kedan family suyam ibalah tiang yang jenge mentangi tho entang mau sa kan mau iki nama ba kidai kibri ba iblay bat ba i ye para brio tatin parang kindia in these past 100 years of your journey of faith you must have met many good people that gives you happy and joy. And also, there are some people, bad people, who give you experience. And you might have met also the best people who give you memory. Hagajin pulih, kabang pulih mata kasi, lagi pulih borok lai ini. Nga pelum lang, batau ya gawai opang, kabang akwa penyesam dan penyekuson lang batpi, kedai gini. Ublay ukhat yengi ban e bat ban ma kene kedai kebal akwa ban pesan lang bati the call of love and the call to forgive yanong in yanong in ma ujisu thaw ya bara kamtam ya kinongsun jengi iba isi yang ini, iba tim yang ini, iba takmat yang itu. Nama kata Yesus ikut gospel ni, tolak ikiway, tik kumba pikwa banle ikiway. Naga jok kajing tahu bapi tahu ikiway, ublero unsat tahu yang ini, the gospel ko ang mentan. Sekali kadai gapang kaba ulai blose hagan ni kesni yang mulai tang yapi di Kristen kat badan hagan ni balang senang hagan ni jerakhe jungi ke secondary kejing khot 1A ya bara kham tam me hagan ni kesni try lajya banyau ublai khot yengi 1A wat ya kinam sun jingi ka gospel dong ladangi tang le ba yengi ya perayu na kinong po Aga gospel yang Matthew sunang pesan haga ni keju hi Jisu khot ini bandang di bajanai bagi di kenang suruang ladangi tang ya tu di baik ini nimper na gentil nimper na kinong krang bajana kada keju tidak kunju ndai Jisu on da pikwa bandang di bajanai bagi di kenang surung pi bar haga ni gospel Lukas soang ba bagi ya gitu kita isi ya pi bagi batim ya pi bagi boleh tak mat ya pi ro kejing pulih kebanakam balang kantakan hun balang jengi badlan benta kepertai to bara ya duai hakri sutrai amtang lag benta jengi bad gijamkan jengi handai lag benta kibri bara Jumpa jumpikan long ngikir pada mego try ngikir pada mego try Sunya duai nak dapat pujungi upo Francis ba undur yo nak loy ya jiko jikia bapura nang bundu laban punya
pencerai ya upat beleha setelah kapertai ngikir pada mikotrai Rasulta Right Reverend Ferdinand Khan Bishop John Dwight Diocese Ibalang Rutang San Telik Niam di Reform Tagasni Ya Ifadar Warba Iparis Pris Jangi Badbaro Ilundog Batlelang Akane Paris Bakine Kibat Walang Internet Yuknya Priam Kebasyong Pungsyong Play Yak Sister Brother Kinong Tray Balang Akaparis Jangi Nam Kinyo Bo Resikri Aglika Bayar Jong Try Ngikir Padya Miko Try Ngikir Padya Miko Try
kabangila do nama kajing bom ko ngo jangi mi e jangi hau nama do bersim mulai shon yana gadur agada no jangi ia salang batyang elam bakriu koi agajing wai buram jangi dasa bangi arwai Mensobha bantu ko ikini kijingai kibangi lawan ra bantu tentang iki makin kelalang kamet batas nam jong trai jungi uji sukris ubala hukum yang i banpen benta yakini kijing maya namar mauhi hakami wala ai tina yo wala chim yo ku wala kabai ngo yami ladwai ku wala kriya wala ai nagsamran wa Toshim, Batoban Nagani Pi Baro, Namar Gani Galong Kamet Jana, Ya Gaban Aiki, Nagabentai Jongki. Ada jo program nelayan, lasim ya bekuri, lakukan ayo ya me, ladwai itu, malai lagi sinran wang, lasim bertudi nagani pibaro, nama gani kalang bekuri takasnan jangan, jong lagi tang batamai batbom cukup, ya kebantu nagabentai jompi, karena kebentai kibobon, nagabentai kijingmat ya kipop, oleh gani bankan mau yang Gajing maya jauh gajing melaman banpen Yusuf yangi bat mehi baai kamengi kiba insapsa bakamet bakasna jukun jombe bat yang bersekendap dan bersim bakoi jo ngin kelalang kawai kamet sim hao pres Tuhan bencana yami balong tiba-tiba kating terwaban jiko kami kenamba minyo yakut nong pateng lembat tiba-laci cumi kerpang ringkat baka Maria Testi bakoi takmi jumblay Joseph bakoi takorin jumkang bat lembat ti apostol bakoi Petrus bakoi bat ti Mati bakra burong ringkat baka Maria kini koi barok Hakiba nisanya banyak cinyara nak cinya side lembak klem kujongki hakma jome. Ni kepat tu try, tu ai balik cipinya cipinya suk cingi, pun penroy ke suka sain bak cipinya ya kutai baro kawai. Tu semua bantu skem ha kecinget bak cingi, ya kebalang kuderin manis lah kutai. Rengkat Pesagri Jome Francis Pabukoi Jengi Ferdinand Bishop Jengi Ketenhun Ki Bishop Lingdo Baro Marupai Baro Ya Bamela Penong Jome Tus Ngeu Tus Ngap Ya Gajing Dwai Jome Nega Ying Kesen Kaba Mela Khot Banyalum Lang Nakmat Jome Kupabe Iksun Ha Gajing Snei Jome Tulum Lang Haladay Yagi Khun Jome Baro Ki Balasa Kreng Ha Kalong me pray for the more. Agni along the way, young men sim baku. Baro guram berjiya, jula
dan rengkat baki. Dan lagu si baki yang ya dijemputku jauh belai-belai. Kau belain pelang yang pinanot sempi bencaj kau di kasut jauh. Bat kuntaan pendek wiki dari lingkungan bom juku. Kunta taai baan syam ya pi bakongu habrenti ki hukum muklai. Macam hang ya pelabhabat kebadai. Baan ni untuk nyau ya pi kinang ya bentai. Baki paj beleng. Baki jengkel ku jong belai ben bor barok upa. Baru pun baru mensembahkan. Kani kamas kelawai tulis suk na kajingig jeng Chris. Kaburang hau ba berhaun berhaun si bukoi. Kapadang kati wawat ipai pelai kepisinong dong kajau sokai sendiri mulai hadapan besar dan pembentak kedua hadir sangat pembentak kedua buat langsung seperti 16 kadang-kadang besar Nadab namin kajing sabya Utray jisur kata nadon Nanay namin Oshim yana
Kunyari ako ko
terwai namantan ke nampak minta berapa terjadi aman kaburam Allah berhubung dalam siang betul kembali pelalong hataman lingkong tunjuk minta berapa jenab kajian aman dan yono bersemua magla kapur dan yono bersemua magla kapur dan yono bersemua magla kapur Mela mi pat na kajingyap, bat mela kular yang iya kajingyam bom jukut. Dikijut hingga ngatrai kita keski wan dia yang terkeslong. Kemampuan yang bang eleksi kita pada kesam cuma dalam step bermentah apa dulu sampai sakar berbuku jam berwan. Berplay jungi wan nak macam hijau berhot dengan dia lah sisir. Pengeskan untuk beli pakai jam hijau wan kalau hijau cuma berkata kalau bantuan kalau dulu kursi jam hijau. Lebih gila apa yang kita keski kita bantuan kita buat juga kepada orang bekerja. Ngatrai kejungan buat apa pun saya tak mengira apa itu. Kedai dulu jam hijau dengan orang bekerja. Tapi nak beli itu macam sesuatu kerti macam boleh bau beli berjemu. Untuk beli pakai menggunakan kuat di mana nikmat. Ai bagi kita sur dulu. Ai bagi kita tinggi dulu. Ai bagi kita nak beli kerajaan ini. Kerana insya Allah